pabrik banyak. Kalau kayak malam yang polisi. Ke mana?
được không? Ngon ạ. Thịt ơi ba. Ăn, ăn. Dầu nó ngon ra lên thì jangan manjat, badan Adis kecil kayak mana? Itu rusuh banget nggak makan? Mat, kalau itu kita makan. Hah? Iya, udah tuh mantap gua. Sama minum takut. Wah, sudah satu rumahnya.
si Ahmad. Si Ahmad, kena motor. Balik ke motor. Kan si Ahmad naik motor. Itu kayak ada suasana. Si Ali jeung si Seh, kayak mah urang. Si Ahmad jeung urang motor. Takut jadinya motor. Nah, habis sana di tempat Bogor.